Ошолар белән шундый матур традиция бар. Елда гыйнвар аенда без җыелып манзарага киләбез. Көрәш, музыка, шоуны берләштергән тамаша быел инде менә 7нче тапкыр үткәрелә. Скандал, интрига, көчле көрәш дип өметләнеп бүген пирамида залында. Мин Энҗе Габдуллина һәм бу Энҗе көрәш булды. Әйдәгез бергәләп җырлый көрәш карарга киттек. Тимерләр янында статус куйган инде ул. Biz sizni şu zor bayramımızda kurubuzga şadmız nindi zor yollar uzun nindi tabiatlar bilan kirasha keldigiz. Rahmat bek zo'r. Bizning millatimiz o kuchli xalq. Davlatimiz respublikamizda şuşu niyatni, fikrni olg'a surib ishli. Milliy xalqlarimizni, milliy niyatlarimizni gil olg'a surganga ko'ra bizga har vaqtda da şuşu ochiq yuz bilan şuşu qarshilikli kunlarda da bepnar ishtirg'a mumkinliklar beradi. Min bugungi kunda kurashga foyda keltira olam ekan, gil kurashib kina nindi foyda kelar ekan mendan. Mana men kurashlarga qarayman, ular nindi foyda keltira ekan deb o'ylayman. Ammo dunyo xalq o'zi topsin javobini. Sabah to'ylarida da Alloh qari xalq deb mana shuni kirib, bolalardan kurashtirgan bo'lganlar ham bilan o'zida suyunib qabul etib, ham rahatlanib, o'sha bolalarimizni, sobiqlarimizni, qo'shiq xotirlarimizni kelib chaqiramiz. Qizil suvga bilan kurasha Domir Xayriddinov Qozondan Ana Karimov Ilhom bo'ldi. Ana kurashga yashil suvga bilan Askar Safin loyiq rayon kurashchi. Azerbaycan kota. Senin kurash treneri kim bo'ladi? Dinar Karimulina. Ayya, mana endi olim g'ayratni seni, mana shuni ishlasak точно jengashaksin degan. Ayya, yuradi. Narsalarga yuradi, sirmi? Sirni bo'lma. С самого начала у меня была какая-то тактика, и я ее придерживался. Yarışga manzaraga qatlı hazırlandık. Trenirovkalarını kun sayın bizga dinar ko'paytirdi trenirovkalarni. Ni uchun yoshlarni aytib ketdim, mana bizning Domir degan kurashchimiz 8 yosh dedik. Anam kundashi ondan 2 yoshga ulkanroq ekan bizning. Bugun keldik biz bütün oila bilan, semya bilan, atiyalar keldi, ikki yoqlabda oilalar bizga jon otamiz. Zaranее biletlarni olib qo'ydik. Oldagi reytlardan, что bizni askarni ko'rib turdi, jon otib turdi. U bizni jalini yetib tursin endi. To'ysin nima bizni jalini. Albatta, boshqa yarishlarga da men ilgari turisham. Mening yonida bo'lganda o'zimga da menga спокойно и askarga da спокойно. Поддерживает меня. Men ularni sizga. Qutullar yog'idan so'nggi vaqtda bizning Ilnar G'aliyev. Rahatmi mana shu sening mashin jon otib turgan vaqtda? Ayya. Rahatingda edi. ise 7-0 Şista jengib erishdi yashil bilan Safin Askar Layish. İşte bir ise bilan jengib erishdi Oqtanishdan G'adil Anvara. Bizning G'adilning treneri Anvarov Ilfir. Ularning atisi deb bilan. O'zim malayan kurashganda niqa o'rayman. Shu kurasherdagi qatba etmasmadi. Ida musojalni tutgan mana malay, meni tutdim Rossiyani malay tutdi qab qilisi Rossiyani. Qabalaga mana o'sib kelar. Sizin enikashlar? Enikashlar, birisi master sportda, ikisi тоже kurashdilar endi. Tataristonda prizyorlik masala. Savantiylar jingdilar. Birinchi klassga kirgach yosham. Aytdi aytdi o'zimda yurishklaydi. Obilarim kurashadi neydi? Oboy kurashadi. İki tug'anlar var. Ham tağımlar 2000'da benim yaştagilar tağım var. Yashil liganing final yarışı başladı. Oqtanish bilan Loyishni yash botirlari kurashadi. Qizil suvga bilan Belarusda bizning Askar Safin Loyish yoqlaridan. Ana kundashi Oqtanishdan G'adil Anvarov. Mingni G'aliyev bilan kurashkar var ekan. Ozdan qaytdi va bu Qozon yigiti bilan Loyish yigitlarimiz bilmaydi ekan.
Biz uçraşırga tiyişik Zeyge baramay kaldık. Allah işi yetti. Zeyge gelip birinci birini alıp gitti. Şimdi başları bilen beri ülgürdüler, yaş yigitler. Ornunda oturup duramay, o için şen konuda janada ikinci yakta Dinar Karimullin, askerning treneri, dünya çempionu Dinar Karimullin. Adel, eğlendirip bitirindi. Adel, tamam Adel, первый номер, işte. 40 sekund kaldı, işte bitti. Birgeciydi, jingwe erişti, Oqtarishdan Adel Anvara. Avrak oldu indi. Nersesi avrak oldu? Kreşler mi? Kreş. Bilmeden kreşi bulanla belki avrak oldu. Ulu yaş var şu. Her bir işin Балаларны күрәштәргә кирәк инде, чтоб белсеннәр алар турында. Постоянно балаларны күрәштәргә димәгән инде. Кичкенәләр наоборот алар по-настоящему күрәшә. Балалар бит алар күрәшәләр диген. Зурлар булышырга мөмкин. Амында бит шин күрәш. Алар сөйләшә белмәй шул дип. Ну, кирәктер инде ул диген итәргә әзрәк бистереп бирә. Мен алар бирсә икенче елга уже по-другому хотим. Яшьләкләрне нитергә до 30 килограмм. И можно 60 килограмм сделать юноши. И юноши можно свыше 100 сделать. Наоборот, интереснее будет. Больше предпочтений берега миллиарда балаларга. Спасибо. Номинациясында жеңе алган егет бул. Халық номинациясы? Халық мәхәббәте номинациясында жеңе алган егет бул. Киттек. Кызлар сугыша. Я понимаю, что до конца поединка. Obalar isemsiz. Isemsiz. Әйе, мөмкин булса. Юк инде без интервьюлар биреп тормабыз инде без. Бар инҗиле көрәш дигән влог төшерәбез без. Көрәш турында. Мин инҗи булам. Кызлар ничек? Алла шөкер. Барама. Төшерергә килдем. Бик рәхмәт. Сез кайсы яклардан килдегез? Biz Sabah'dan. Sabahdan Үзбекстаннан. Махсус. Maxsus kurash qarorga keldik. Кая киттегез сез? Meni olib ketmak istag'isiz? Алып килдем. Барасы килде дә, әнисенең вакыты булмады, рөхсәт берде. Менә бит. Менә карарга. Сез бергәләп җыелып киләсезме ел? Менә җыелып киләбез. Bir yılını kaldırmıyor. Менә безнең старший шушы. Шул оештыра киләбезме? Ягез җегетләр барабыз дип. Менә бу пирамидада булгач, буранга да карап тормышы килдек. Дөрестән дә бу яхшы проект дип әйтәсе килә. Безнең татар көрәшен үстерү өчен именно шундый ярышлар кирәк. Именно. Сабантуйда көрәш караган шикелле. Менә шул Сабантуйда карыйбыз да инде. Шул көрәшчеләргә кызыгып киләбез.
Ну, бірінші вақытларын, бірінші келуіні бізге енді ол нешектеттігі яңа бит енді. Бек көңіл, бек яқшы озған еді. Ну, біріншісінде енді барбырда, нешекетте, бірінші ол екінші түрлерек барбырда тігі әлі бір көбейбіні білі бітірмейсің. Уже барбырда қазір уже профессионал рәуіштәрек, барбырда уже үйленесің, қамашулай бірін қабақлайсың. Екінші еліні болғанда балалар білән Зеленодольскийда соревнования болды. Автобус білән алып бардық, и сразу қайттық деген манзараға. 5 жыл келдім енді. Бір нәрсе өзгеремісің 5 жыл? Міне өзгере шының турында сөйлешіп тұра берейік. Күрәшшілер өзгере қаман, яшілер келе бетінде. Балалар күрәші, міне балалар күрәші болуы бик көңілі, өзімізге енді біз балаларны тренер еткеш, көңілге ята тұрған нәрсе. Алар шын көңілден күрәші, бүтін жанын тән беріп күрәшелер. Шуй күрәшшілері, әйбәт күрәшшілер шуй енді. Сөйлешіп күрәшсәләр ұшамай. Сіз көресіз ме сөйлешіп күрәшкәндерді? Міне бүгін болды ма? Бүгін сезмейбіз, ол сөйлешіп күрәшсәләр сезіле ол. Ярар, міне... Рахмет, икзір сізге. Ярар, сау болыңыз. Достарығыз қаштылар. Обайлар да, бабайлар да қаша башлады. Қайырлы келсін. Бүгін орамда борандылы, борантынлы, бораны шындай күшлі деген халы тұрышы. Тек шоңа да қарамастан Татарстанның ең ерақ райондарының бірісі болған Әкіржіден күрәшілер келіп жеткен. Әкіржі районы да боранға қарамастан мына келіп жеттік қалабызға, башқалабызға, Қазанға. Біз района 10 кіші, дұртыбыз келдік ертіш, әкімдері сан машиналар да келелділар. Еттен шепет келіп мұнан келіп тұрштық, соңына размекеді, бұтын өре бұшты да. Қазір бұран бір кітап қоқытма, шынке біздің ертішкі айғашын. Өзімізіне бек уверен тұтып келдік деп келівітасы бізіне бөліп дегенді. Әгіржілерге бек жеңіл берілмеді. Пойызға отырып келген күрәшілеріне әлі менің шушы район қысаларында, Татарстан районы қысаларында пойызға отырып келген күрәшілеріне мен әлі көрген жоқ. Мен олар юл ябы болу арқасында пойызға отырып келділер. Мәселен, Башқұртстанның Туймазы районы келге тиіштуға күрәші келе алмай қалған, чүнкенде олар білеугіше ябық. Быйыл Әкіржі күрәшшілері үшін махсус лига олап табылған, яғни бүгін мейданда енді Әкіржі сабан тойы. Чисто житуешті яшсығы білен Денис Амина. Ең бірінші шаратта бұл біздің Әкіржі районы главасы Ленар Фаридович білән екеуміздің идея деп етейік. Не үшін дегенде, чөнки Әкіржі алфавитта бірінші орында тұра, район артқа түсіп өткен ие. Теге біздің бетінде күні келген яқты райондар білән әшлейдер. Қайадыр әйтек күшлі Балташ болса, есе күшлі Лайыш болса, алар янында жетекшілер де келе, алар янында федерация ағзалары да келе. Сіз барыңыз Әкіржіге? Сіз бармысыз екен? Біз өзіміз келеміз. Ну, мен манзараға екінші тапқыр әлегем, Аллаға шүкір. Біріншісінде мен 18 жылда Әкіржі районы сабан тойбаттары болып қалдым. 19 жылда серік объектінде бұлайында, получается, анда болды. 19 жылына вот екінші тапқыр уже yazды бұйыл 24 жылда. Бұйыл манзараға бірінші тапқыр келдім. Өзім мәктепте оқытшы болып. Балалар тәрбие алып, олар күрәш түгәрәк алып барам. Районнан глава өзі шалтыратып, шақырды Ленар абай. Барый қайда деді. Солай келдік енді. Yok, конечно, нешегіне қаршы келесің мұндай ярышқа келіп. Шақырғандар үшін зор рахмет. Бізге енді шақыру біздің үшін сүйініш енді. Қатнашырға тырышабыз бұлдыр алғанша. Қайда шақыралар шында ерейбіз енді. Ну, күрәшшілер қата әзірленген тоже. Күшілі күрәшшілер
әгіржінікілер де, Сарапул малайлары да келген. Бұл яқшы, әлі қошан көргеніңіз бар әгіржі күрәшчілері, Қазанда күрәші деген сөз болса, шоқ қатыр ең. Мына шул деп ойлаймын де. Бұл инициатива нақ мына райондарны сілкітіп жіберу. Теге күрәшдонға қозалған райондар түгел, мына нақ күрәшке ихтибар керек райондарны сілкіту. Алар Тимур Каримов! Чиста жеңіп ерішті бірінші секунд ішінде Тимур Каримов. Чемпион есімі олады. Меня лично позвал Айдар Уфатович. Огромное спасибо ему за это. Ну, конечно же, согласился с удовольствием, потому что тренировался, нахожусь в хорошей форме, поэтому решил выступить. Здесь нет весовой категории, поэтому кто-то полегче был, там с ними, соответственно, легче было бороться. Первая награда такая. И несмотря на то, что боролись в серебряной лиге, так называемой, очень гордо было бороться на одном ковре с такими именитыми чемпионами. Біраз күрәш бойынша арттарақ йөріп тине хәзер. Ну, әйтәсем килә, бездә ничек дип әйтим, көрәш бетү исәбенә бара дисәң дә була. Вот, не знаю. Булганда элек көрәш бездә бар иде. Бигәбәт барадыр. Хәзерге вакытта мына шуны ансымнан дөрес, хәзерге вакытта. Хәзерәк тукталдык, кешеләр бетте дип әйтәйекме соң, тренерлар фортайды дип әйтәйекме. Хәзерге вакытта без менә Гыржы районында 2 тренер, берсе мен яшь тренермен бу ел гына ябыштым. Әле ирәнчек кенә үземдә дигәндә беренче тапкыр тренер. Һәм таны берсе Шарафетдин Равлев исемле кеше. Ну, без эшкән вакытта да көрәшчеләр бик күбәя. Без һәрбер авылдан читай 30-ар, 40-ар кеше көрәшкә йөридек. Ну, соревнованиялар үткәрәләр районда, йөридек, барыбыз да килә идек менә. Илнур Хабибуллиннар бүген көндә хәзерге вакытта көрәшә. Денис Аминов шулай ук тоже бергә көрәшеп йөрдек инде качаннан бирле. Ну, көрәш бетүгә таба Гыржы районында, не знаю, дальше ничек булыр. И һәм дә инде безнең районыбызда көрәшчеләр яшь, әле 4-нче, 5-нче, 6-нчы класста дигән 12-13 яшьлек була көрәшчеләр. Гыржының үз шәһәрендә инде зуррак көрәшчеләр бар. Ну, бар да әле күп түгел. Хәзерге вакытта бик әз көрәшчеләр. Мин бәләкәй чакта төрле турнирлар узадыр. Беләм туган Баянов, Шабаев, Баян Хисамбиевичнең турнирлары узадыр. Хәзер бернинди турнирлар узмай. Карарбыз инде алга таба ничек булыр. Безнең районыбыз бәләкәй түгел дип әйтәм, чөнки бездә авыллар, мәктәпләр күп, тренерлар җитмәү сәбәпле. Тагында күбрәк булса, тагында малайга күбрәк кайтса, көрәш түгәрәктән әйбәтләп ашып җибәрсәк, бәлкем бездә менә шундый матур көрәш күрсәтеп, теге районга, безнең районыбызны, бөтен Татарстанга танытуыбызны дәвам итәлек дип уйлыйм. Глава, яңа глава гына тәкъдим бирде, шундый типа көрәшне күтәрергә, иншалла күтәрергә язсын самыйларны. Бездә инде менә дөресен әйтергә кирәк, әзрәк төшенкелектә бу якта инде, шуның өчен менә күтәрер өчен иң беренчеләрдән булып, Агыжы районы Мансарада менә катнашып, үстергә дип менә шундый фикер белән бу елны менә катнашып карыйбыз. Әле кайсы главаның килеп Казанда пирамидада әйдә бергә оештырыйк дип әйткәне бар. Бөтенесе теге сөт җыя, май җыя, милли гадәтләребез, милли гадәтләребез дә бар бит әле. Монда инде безнең алтын лигада көрәш дәвам итә. Алтын лига дигәннәре ул профессиональ көрәшчеләр. Дөнья кубогы, Татарстан чемпионы, Россия чемпионы булган егетләр. Әлбәттә инде минем көрәшчеләрнең теге яңа көрәшчеләр эзләү максаты кирәк безгә куярга, чөнки менә бүгенге көндә алтын лига көрәшчеләре
яңалап кертте катнашмаулары белән генә кайберләре. Аларның баксаң бит инде без һәрберсен дә беләбез. Мен травма алган Татарстанда. Шуңа күрә бу соревнованиеда көрәшмичә торам. Но яшь бар инде, монда яшьләр бит 25 яшьләр, миңа 40 тула. Башым, күзем акаеп, көрәшчеләр дип плакатлар күтәреп, акча күтәреп, шабан мартларыннан. Аларның да җаваплары кирәк бит. Шуңа күрә бәлки инде киләчәктә без яңа шәхесләрне эзләрбез, яңа көрәшчеләрне эзләрбез. Менә шу бүген сезгә күрсәткән яшь егетләрнең көрәшенә күбрәк игътибар итәргә мөмкин без. Сөлгү белән бил аша халыкара класслы спорт стасы Булат Мусин Казаннан. Аның көндәше шулай ук халыкара класслы спорт стасы Лаештан Муса Галләмов. Фаразларыгыз ничек? Кемнәр җиңәр? Кем көчле шул җиңә инде фаразлар, кем белгән инде. Сагаллямов bir bol istalli yoshlar kurashiga ise 0-4 2024 yılının Manzara Premiyası'nın jenguvchisi bo'lib Layishdan Musa Gallamov. Elhamdülillah. Big zo'r rahmat borib kelgan tomoshachilar, big zo'r rahmat organizatorlarga, har sizga oydasizlar. Yashasin Manzara, shunday turnirlar bo'lib tursin. Kurashchilarga nishitaydi bu sirani finans yaptığında, titul yaptığında polislar bütün turnirlarda bilmedi. Bu umurlikka istalik bo'lib qolar. Bolalarga, qo'noqlarga ko'rsatib sizlarga Gün bulup kaldığımda ikinci etap kuruttum. Allah'a şükür. Büyük zor rahmet Allah'a Teala'ya hem beni hazırlayan ustazlarıma. Büyük zor rahmet. 7-нче тапкыр үткәрелүче Манзара менә шулай тыныч кына, җылы атмосферада, үзебезчә татарча, авылча иттереп, рәхәт иттереп кенә үтте дә китте. Бернинди тавыш ауга да булмады. Тамашачылар да шундый тыныч кына булдылар. Әле теге тышта буран булса булсын, өйдә буран булмасын дигән кебек булды инде бу кыскасы. Нинди генә булса да, нәрсә генә булса да, бураннар булса да, булмаса да, Манзараның гомере озын булсын. Туган халкым gururluğum minem Tataristan ismini akladı Laşın yerler batır yigitlerin beygilerde danını yakladı Laşın yerler batır yigitlerin beygilerde danını yakladı